Por Kapatisi TV. Ka undi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ka Funfinity kebadan Laim Kra Boys Road. Mat Pesyak ke St. Mary's Lower Primary School Shillong. Kedai kejakai lekai ke bapakatam na kebentaki Hebron. Kibedang ke pedang gertak ba arsnam hadu ish postnam kena bikin light na kejung pelut por. Tang ha pet TV pat lekai tang ke mobile phone. Haga dengan jaka, kidan bonjai kejung lekai ke besingan bah na kebentaki kena arit bat kidon ru kino yarab ki bapet ngor ki kena kat bagidang muja haga jung lekai ki balai paujan. Kani ka jakai lekai ke plane ru ke por ke ibajemen step bat ka khang hadu ke por prabajemen miat. Hi, my name is Thomas. I'm here at Funfinity, a play zone where there's games, all fun. You can go on like the trampoline, that slide. There's so much fun here. Come here and have fun. Funfinity ketika jing lekai jing kelung kenang keba tebet iki habun dukom kijing lekai bani don ngi hapo ketika Funfinity Play-Zone area. Hani ni don di trampolines, di climbing net, di rock climbing, di don kini di ball-pit sendiri, and don di scissor kita pat kini cars small cars but kita jumping balls, bagi don ke boat hantai, bagi don different types of chalks, don kirong blue, green, pink, so that kini kelung kini kenong creative imo. Hanya Funfinity ka iyang jeni kalong ka simple kata ban provide ikimi jila kai ka prepare moi klung kana nadu ka iya ka bashau de kota ken kimban banong active hanya ban masah yang ni kamo ala bawan la kai ni staff jeni kita manetai tegani ga jaka ka keteng Funfinity tegani ga jaka ka baki kina kila ban yawan nek kai bernya hangni nak kila ban nek kai hado suppose na mai tegani ga jaka ka babiang kinwan yalam before. Kalau safe bahasa bagi bun kini kita biaran, dikira bagi kelung, apa dikendang kelung tu kira bagi tentil, dan kalau climbing dikendang kebor, kira bagi tentil ki, ban swing tu kita bagi nong kira dari kiwan jalan kita kelung tu nilai. Kun jangan dulu mana kita enjoy kita ya college. Dia hanya Funfinity ni dek ki event hosting ni workshop birthday party kini kita jeni kalau well trained ta ban le kita baro ke lada dan birthday party kita ban wan le hanya Ilaban hosting tu ni hosting. Jing mentai ta kabun ke nama prepaid ko menta mo ka pertai mobile. Dai tiki kulung ki bun basu lakmi bita ka mobile ye no kim lakai kini e shot ka jing mentai jokane kalong ba kinwan kin lakai tekin long stinging kendiat the long kim dem adapt shot ya kata ka social media lai kana ka mobile the long kinon hangne kinya kendo para kena kin melen kinyo parlok thamai te komtaken kum babysitting tingi pet iki kulong ni kindawan kumta kala di season jam Christmas kili shopping ti kiberan kulong red kem yo let di wan bu hang ni ti kum ka timing ila ai kum 1A 2A kata ti ka syong kum baki syamaki tingi pet wingi nambaki wan yalam ki parents ki kulong ki hemen bala he kim long menro hang ni tingi dan ru ko ka air hockey keba kilaban lakai kilaban pelai ke por hang tu jaka bikin up iki you nama kim aru syapo nama ke di canggih kelong red kingi dan ru ki first aid kit de ki staff kidan tema de berjai tingi dan mangir ki first aid kit de mangir dan ban pe ki kelong ani. Hello everyone, mangi ngiti ki staff jangka Funfinity. Ini kadan hapo Boys Road hajan ka St. Mary's LP School. Bat ka timing kalong nado khari baje hado pra baje. Kata kolong cuma dalam kena nado asnap nado sponsna.